Jedna od priča vezanih za bivšeg gradonačelnika, to pojavljuje se ovih dana, to je portal Ljudski bao objavio, a večeras smo pričali sa gospodinom Miletićem šta se dešavalo u Bošnjačkom institutu, nas se zato sve to jedno se kao da je živnulo, kao da je to neko svjesno medijski radi. Mi taj dio samo pratimo, nisu naše informacije. A to je da je negdje iz Bošnjačkog instituta nestale su neke vrijedne slike, a Lega Zulfikara Pašića, da je među njima slika Ismeta Mojezinovića, da je Skaka uključen u to, da bi sada Skaka mogao, a tu je sliku, nema pojma, zadnji je bio nadležan kao za institut Lagundžija. Znate li šta o tome? Ima toga u papirima, u kineskim ugovorima? O tome zaista ne znam ništa, ali mogu reći da sam, kada sam došla u gradsku upravu, jedna od prvih stvari koje sam uradila, a koju nisam imala kad sam tek imenovana za gradonačelnicu, popis imovine. Sve sam popisala. Popisala sam umjetnine. Bilo je toliko umjetnina na zidovima koje uopšte nisu bile zavedene. Da, da. Čak imali smo jednu situaciju gdje se... Otkud tu? To poklon? Recimo, imala sam, nemam informaciju, recimo bila jedna, i sad je jedna slika u mom kabinetu, nigdje nije bila zavedena, ni kao poklon, ni kao kupljena slika, samo je stajala u kabinetu. A je li vrijedna? Prilično. I onda sam, ja prvi put, pravobranilaštvo grada je radilo popis i pravobranilaštvo grada je zavelo, između ostalog, sve umjetnine. Ima li te slike od Mojezinovića? Koliko znam, u gradu ne. Ali to mogu provjeriti, to večeras za tu priču prvi put čujem od vas.